Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko gure aurkezpen hau jarraitzeagatik, bai bertaratu zareten hori edo bai streaming bidez jarraitzen duzuen hori. Hoy presentamos una de las últimas fases de Cultura Escola. Cultura Escola, como sabéis, es un proyecto estratégico de la Diputación Foral de Guipúzcoa y un proyecto fundamental para el Departamento de Cultura. Su objetivo es permitir el acceso universal a la cultura de todos los jóvenes entre 12 y 16 años. Gaur kultura eskolaren azkenengo pausuetako bat aurkezten dugu, hau da, kultura eskolak emango dituen aukeren katalogoa aurkezten dugu eta katalogo horretara izen emateko edo apuntatzeko datak eta behin betiko proposamena. Kultura eskola Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta kultura sailaren proiektu eta ekimen estrategiko bada eta bere helburua 12 eta 16 urte bitarteko bigarren hezkuntza eta batxilergoko eta formakuntza profesionaleko ikaslei sorkuntza alor ezberdinak iristaraztea da. Antzerkia, olerkia, literatura, arte plastikoak ezagutzeko aukera. Cultura Escola pretende acercar a los escolares entre 12 y 16 años las diferentes opciones creativas que la cultura abarca, desde el teatro hasta la poesía, la literatura, las artes plásticas. Eta bi helburu nagusi ditu. Tiene dos objetivos fundamentales. Uno, que es bastante obvio, es sensibilizar a los escolares, a los jóvenes del territorio de Guipúzcoa, con las diferentes disciplinas artísticas y crear ahí un nicho de nuevo público. Muchas veces una de las inquietudes que el sector cultural nos hace llegar es que los públicos de diferentes actuaciones o diferentes disciplinas se repiten muchas veces y hay mucha dificultad para renovar los públicos. Horregatik, publiko berriak sortzea da kultura eskolaren helburuetako bat. Otro de los objetivos, no menos importante, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, en este año de crisis derivado de la pandemia de la COVID-19, es posibilitar un área de trabajo con contrataciones y empleo para los diferentes agentes culturales. Kultura eskola baita ere, agente kultural ezberdinei aukera, lan aukera eta kontratazio aukera emateko marco bat da. Cultura Escola también pretende, y no es menos importante, por tanto, poder movilizar el empleo y la contratación dentro de los agentes culturales. Gaur nirekin daude hemen Aizpea Goenaga eta Mari Jose Tellería, kultura zuzendaria eta gida oso berezi baten sortzailea. Oraintxe esplikatuko digute. Gaur aurkezten ditugun katalogoa eta aukerak hurrengo kursorako, curso 21-22, son para el curso 21-22. Sí, perdón, son los que vamos a implementar en el curso 21-22, pero ya se van a poder disfrutar en el último transcurso de este curso 2021. Gainera, gaur aurkezten dugu hemen Gora Teloia antzerki gida, eta honek izan nahi du disiplina ezberdinetan egingo dugun jarduera baten lehenengo adibidea. Hoy presentamos también la guía Gora Teloia, que explica los pormenores de las artes escénicas y del teatro para el público joven también, y es una iniciativa que pretendemos también trasladar y repetir en las diferentes disciplinas. Aizpea es la autora y ahora mismo nos explicará un poco los pormenores de la guía. Mari Jose orain esplikatuko dizue katalogoaren nondik norakoak, ze aukera dauden eta nola egin behar den izen ematea. Moduan katalogoa kalian dagoeneko, izan ere ikastetxeetan jaso dabe honekiko lotura eta momentuan ari dira bizarazten eta ikusten zenolako aukerak dauden. Eurek aukeri izango dabe hilaren 22 arte, euren
lehentasunak edo bai, gustoko ekimenak aukeratzeko, eta orduan horiek ekimenak aurkezteko jarduera katalogo bat prestatu dugu, nun 80 proposamen inguru jasotzen diran. Diputatuak esan daben moduan, esparru ezberdinetan banatuta. Bi modutan inda banaketa hori, batetik arte disiplina kontuan hartua, eta hor ikusten da antzerkia, dantza, ikusarteak, ikusentzunezkoak, musika, ondare. Uztailean bertan izan genduan hemen beste aurkezpen bat, orduan zabaldu genduan deialdixap, kultur sortzaileek euren ekimenak aurkezteko, eta disiplina ezberdinetan, zera bitartekari eta lagunen ezberdinak izan ditugu, aukerak eta lan horretan laguntzeko. Horretan izan dira, taller de artes escénicas, Euskal Aktoreen batasuna, EAB, Tabakalerak lagundu dau ikusentzunezkoen hautaketa itxen, musika bulegoa musikarena, dantzan.com, dantza ikuskizunak lehenesten lagundu dau, eta Arantzadi izan dugu lagun ondare alorreko proposamenak sailkatzeko eta baloratzen. Orduan, batetik, arte disiplinara behera dau sailkatuta hau egune hau, baina gero nahi izan dugu eskola kurrikuluna kontuan hartuta, eragilei eskatzia, alegin txiki bat itxia, eta ikusteko zen jardueretan eta kurrikuluna kontuan hartuta, zen gaietan ikusten zeben aproposa jarduera horiek edo ekimen horiek aurkeztia eta lantzia. Horregaitzik hor aldameneko zutabe horretan eskolako kurrikuluna edo ordutegia kontuan hartuta alda sakatu eta esaterako fisika eta kimika eta printzipioz badazioz igual artearekin zer ikusi handirik ikusten somatzen ez dana, hor ikusten da zenolako aukerak bebai dauden gai hori lantzeko. Bada tresna bat kultura zabaltzeko, baina bada modu bat bebai, hezkuntzak beste modu batian irakasteko eta kulturaren garrantzia eta eragina balorean jartzeko beste modu honetan. Hemos dicho que hay unas 90 propuestas recogidas en el catálogo. Prácticamente, cuando se hizo en julio la convocatoria, tenía cada artista, cada creador, creadora, tenía la oportunidad de presentar 2 proyectos diferentes, teniendo en cuenta la posibilidad de trabajar en todo Guipúzcoa. Y por ejemplo, si marcamos música, y sin querer diferenciar a ninguno, por ejemplo, está Maite Marruita Jauregui, reciente ganadora de un Goya, ¿no? Que son propuestas que, del más alto nivel, que la chavalería o la juventud en guipuzcoana va a tener la oportunidad de disfrutar en horario lectivo y, como decíamos antes, aprovechando esta oportunidad también el profesorado para poder transmitir los conocimientos o los contenidos del currículum educativo, aprovechando esta otra manera o las facilidades que ofrecen las artes y la cultura. La convocatoria que lanzamos ahora se trataría de planificar las actividades hasta fin de curso y haríamos una nueva para organizar el primer cuatrimestre del curso 21-22. Y lo que haremos también será, a partir de las experiencias y un poco viendo los resultados de esta primera iniciativa, en mayo completar este catálogo y también seguramente los propios artistas, a partir de ese encuentro y de ese contraste, podrán mejorar o adaptar las propuestas. Presentar el trabajo de Aizpea, diputatuak esan daben moduan, hemen lan bat dago, lan baten hasiera, gora teloia, benetan izenburu egokisa gaurko prentsaurreko honetan bebai azaltzeko, eta eskerrak emotia Aizpeari, berarekin lanian izan duten sortzaile, aktore eta eragile guztiei, eta konprometitzia horretara bebai, alde batetik hemen eskola katalogo honetan sortzaileak eura joango dira eskoletara, euren proposamenak eta euren lana erakustera, eta neska mutilekin aritzera eta kontrast eta lanera, eta bestetik gure asmoa bada alako gida batzu prestatu eta prestatzeko lagun gehiago bilatu, eragileak eta erreferentiak dira bakoitza bere esparruan laguntzeko irakasle hoiei ere eskolan eta bestela ere
kulturaren bitxartez, hainbat alor eta hainbat proiektu landu aldirala, eta egoki ikusten dugu bagida batzuk edo metodo batzuk zabaltzia eta partekatzia. Eskerrik asko izbea. Eskerrik asko, Mari Jose. Bueno, eta eskerrik asko Arkaitz. Bueno, manda dago. Egunon guztioi. Bueno, hau da, aspaldi martxan jarri genuen egitasmo bat, badakizuen bezala, ni antzerki egile eta zale naizen einean, nire helburuetako bat eta nire ametsa eta haratago dijoan proiektu bada antzerkia benetan gure gizartean hedatzea eta zabaltzea. Antzerkiak dauzkan baloreak ikaragarriak dira, eta are gehiago humanizatzen du gaur egun deshumanizatuta dagoen gizarte batean edo deshumanizatzeko bidean edo arriskuan dagoen gizarte batean. Orduan, oso importantea da antzerkia, hori da gure gizarteon esentzia, eta neurri batean iruditzen zitzaidan oso garrantzitsua horrek aurrera egitea alde guztitatik, alde bai euskara sustatzeko, baloreak sustatzeko, bizikidetza lan egiteko eta nola ez sorkuntza garatzeko. Orduan, euskaraz ez dago, harrigarria baldin bada ere, ez dago antzerki gidarik mundu anglosajoian hainbeste dauden bezala edo euskaraz ez dago antzerkia egiteko gidarik. Orduan, nire helburua izan zen gidau egin nuenean bata zen doainik izatea. Helburua zen pixka bat, denon eskola guztiek ez ezaten aitzakiarik euki antzerkirik ez egiteko. Denon eskura egotea. Orduan, online dago, diputazioaren orrian, doainik da, fotokopia guztiak egin daitezke, banatu daiteke, eta batez ere, bai, helburua azken batean hori da. Nahi dut, askotan eskolatara joaten naizenean antzerkia erakustea esaten dute. Eta ze testu, edo nondik hasi, edo ez dago aitzakirik, hemen dena esplikatuta dago. Helburua da, batetik, ikusten duzuen bezala daude ikono batzuk, ikono horiek adierazten dute zer diran, ariketak, fitxak, orduan dago, antzerkiaren historiatik hasi, badaude ariketak, dago testua, dago denetarik pixka prozesu guztian, daude pailazoak nola egin, txotxongiloak nola egin, antzerki fisikoa, improvisazioa, txiste kontaketak. Horretarako, askotan referentea falta dira, eta antzerki munduan nola ez, referente asko falta dira. Eta horregatik deitu nien lagunei, eta lagune beti erantzuten dute, ezta? Eta orduan lagun hauek kolaboratu dute, ezin ditut ahaztu, Cesar Saratxu bat esate baterako Suedian ari da orain antzerkia egiten edo Londresen egiten du antzerkia, ez? Bera ezagunagoa da, nola da, Kamara Kafeko aktore bezala, baina, ibilbide luzea dauka. Kike Amonarriz txiste kontaketetan, Virginia Imaz, hau Circo del Solen ibilia da pailazo bezala, eta denok ezagutzen duzue. Pablo Ibarluzeak maskara mundua lantzen du umeekin. Teresa Kalok idatzi ditu testu pila bat, eta orain gazteentzat ere ari da idazketa lanetan. Ana Pimenta, ekoizlea, aurra antzerkia ekoiztu duen hainbat lekutan. Aitziber Garmendiak, hau, umeekin eta telebistan daukan efektuarekin ezaguna. Edin Audo zan estenografo aktorea izateaz gain eta zuzendaria. Aiakursi, nire alaba izateaz gain, berak egin du teatro soziala Madrilen, ONG batzukin kolaboratzen, eta hori ere iruditzen zitzaidan oso importantea gurera ekartzea. Alaitzola Izolak egin du sekulako lan Azpeitian tailerrak sortzen emakume eta neskamutilekin. Amankai Gaztañaga zer esanik ez Urola aldeko tailer pila sortu dituzte. Paco Gamezek Espainiko saririn garrantzitsuenetakoa jaso zuen antzerkigintzan, antzerkian. Juárez Larrañaga Kamara Berrin daramatza urteak eta urteak antzerkia lantzen. Anartzuazuak inglesez eta lan egiten du antzerkia. Telmo Iruretak ezgaitasunetik egiten du. Eta bar. Iruditzen zitzaidan lagun hauek egiten zutela referente bat sortu beraien hitzetatik eskolan. Eta hori oso importantea da umeek ikusteko nik famoso izan nahi detez, nik antzerkia egin nahi det. Eta dira bi mundu oso diferente. Famosoa da konsekuentzi bat, baina antzerkia egitea da disfrute bat. Eta hori da pixka bat zabaldu nahi duguna baloretan. Eta ez dut ahaztu nahi hemen
gurekin dauden itantoseko kideak, beraiek egin duten lana azpimarratu nahi nuke horratzean daude, beraiek egin dute maketazio guztia, forma eman diote, nire amets honi. Eta gero, Ana Pikazak da marrazkilaria, ilustratzailea bera ere aktorea da. Eta oso hasieratik neukan gogoan, Anek egin behar zituela ilustrazioak, eta benetan dira zoragarriak. Zergatik, antzerkiaren mundua barrutik ezagutzen duelako. Eta bai Eli eta baita Garazik egin dute sekulako lana mareatu ditut, azkeneko gida hau benetan oinarri bat izan da. Espero ez lehena izatea gehiago etortzea atzetik, baina iruditzen zait oinarri bat jarri behar dela, eta lotxa pixka bat ematen dit, esateak lehenengoa da, baina beste alde batetik arronago hori ere horrela egin dugulako, ez da? Eta hori, eta hau erabiltzeko da antzerkia egiteko, hori da helburua. Bai. Eta deskargatu ditezke, hori momentu batean historiaren fitxak egin nahi behituzu, galdeketa dago. Nahi baduzu egin testu bat, nahi baduzu esketx bat, orduan pixka bat denetik deskargatu ditek, ez da? Osondo, bueno, pues en resumidas cuentas... en resumidas cuentas, como podéis ver, conjugamos por un lado la creación de nuevos públicos, la innovación pedagógica, el acercamiento también del mundo de los agentes culturales a la escuela y la puesta en valor también, obviamente, del trabajo de todos los centros educativos de Guipúzcoa en esta edad tan importante para acercarse a las diferentes disciplinas artísticas, como es especialmente el teatro, además, en la edad de 12 a 16 años. Y para resumir, pues comentar que presupuestariamente, como me comentaba la directora, esto está al nivel del proyecto estratégico que supone. Vamos a invertir 200.000 euros este año y medio millón de euros el año que viene. 200.000 euros en esta convocatoria hasta en este trimestre y 300.000 para el trimestre siguiente. No en el año, sino en el curso. Y bueno, pues simplemente invitar a todos los centros educativos de Guipúzcoa que del día 15 al día 22 entren en la web, se apunten en el catálogo, escojan lo que mejor les vaya a sus alumnos y a sus líneas pedagógicas. Eta besterik ez, galerarik baldin badago. Bueno, igual incidir en que ese profesorado, cuando haga la selección, o que tenga también en cuenta las posibilidades de empleo que supone este proyecto para el sector cultural guipuzcoano, que si es otro de los objetivos que nos marcamos con este trabajo es un poco favorecer la estabilidad o, desde luego, luchar un poco contra la precariedad en la que viven, y que entendemos que, además, trabajando en horario escolar, que tampoco impide de otra manera pues las actuaciones que puedan tener en sus franjas o en sus calendarios más frecuentes, pues es un punto importante que nos gustaría que también el profesorado tuviera en cuenta y que ayudara en estos momentos de crisis a favorecer estas posibilidades. Bai, gauzatxo bat, eta nik uste azpimarratzekoa dela, oso importantea da, ez bakarrik, Mari Josek esaten zuenaz gain, oso importantea da sormenak gertutik ezagutzea, eta horretarako zer hobe sortzaileak eskoletara eramatea, eta gertutik ezagutza hori partekatzea, hori oso garrantzitsua dela iruditzen zait ere. Bai, hori ere azpimarragarria da. Hau ez dela nolabait itinerario pedagogiko bat irakasleek beraiek implementatzeko, baizik eta sortzaileak zentroetara joango direla, eta agente kultural ezberdinak izango direla, de primera mano serán los creadores los que vayan a los centros y expliquen y acerquen su trabajo a los estudiantes. Sí. Bueno, y subrayar también igual el esfuerzo que se ha hecho en esta casa para que el trámite sea lo más ágil y lo más práctico posible. Los centros tienen en la página web y en el enlace que ya se les ha facilitado simplemente que completar un formulario en el que ordenar. Los centros simplemente tienen que completar un formulario que ya se les ha hecho
llegar, en el que tendrían que ordenar las propuestas que más les interesa a partir de lo que vean en el catálogo. Entonces, desde ahí también, pues poner, animar, aprovechar. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko guztioi.